Twakire Papa Gorizo. Amashyi menshi cyane kuri Papa Gorizo atambuka. Ni umwe mu bantu bakoresha ubwenge n'ubugenge. Ese ubugenge n'ubwenge bitandukaniye? Uretse DJ Patience ngwino hano nkwakire nta kibazo. Ni ukuvuga ngo mate physique na geography mu kinyarwanda babyita babivuga ngo iki? Ngo nibarushamo imibare n'iki? Babyita gute? Mate physique geography mu kinyarwanda babyita ngo iki? Franco mu muhamashyi menshi cyane n'uwa kera. Niyo mpamvu wicaye imbere sha ungana n'impara nawe. Ngo imibare ubugenge. Ariko abantu bazi physique hano mwikomera amashyi abantu bize physique. Mubona physique isaba ubwenge mwebwe? Ari ukuntu baduhaga urugero sinzi nimba uko nize nabi mu bigo birimo amazina y'umurenge. Amashyi menshi cyane kuri Patience, ladies and gentlemen. Ni umuhanga mu bintu bijyanye no kuvugisha ibipupe. Merci. Yo. Ntabwo ndi igitutu ngo tako kure we. Yewe nitwa Gorizo ntabwo ndi igitutu. Shaka umurya. I can eat you. Kurya nakugotomera. Amugotomera. Toka shitani. Ko nenda kugwa? Ntabwo ugwa. Ko nari sinjye shitani. Ntabwo uri shitani. Ewa ndabona ninda kogoshe. Ninda kogoshe. Nashyizemo tentire. Nashyizemo tentire k'umweru. Mwiriwe. Ko mutikiriza ariko. Mwaninye. Noze gutinya ye. Ntwabagaho n'inkumi. Shaka kubarya. Merci. Yo. Vites. Ni fresh. Twirukanaga kera sha. Twirukanaga zamani. Twirukanaga kera? Kera unanutse. None byagenze bite? Barabyuzushye kera wicazaga umugongo nk'imbwa. Guserereza Merci. Ariko ndavuga ukuri. Merci. Ndari kugenda igira hino nkubwire. Ndashaka gushina inama. Ubundi urabizi ko kera wari ikibazo mu muryango. Yari ikibazo. Nari ikibazo? Yari ikibazo. Muwe muryango se? Harya ntitwa ndaruhutse. Harya yitwa ndaruhutse. Yitwa ndaruhutse Merci. Yitwa ndaruhutse. Kugira ngo wagiye kukuruhuka utari ikibazo. Uko bimeze kose Merci ni ikibazo ariko byagiye bikenuka gake gake. Nawe ndabona warabyibushye ariko. Umuntu ararya. Umuntu ararya. Ngaho aba bantu ndabaguhaye basetse. Ndagaruka mu kanya. Ngaho genda cagashene. Aha, mumeze neza. Nje nitwa Papa Gorizo. Nakoreka nanjye uvuge. Nawe uravuga humura. Nanjye ndishimye. Unejejwe n'iki se? Naheruka kujya kuri stage ryari. Ntabwo waherukaga. Aranjyanye mu cyumba uransinziriza. Agenda ndahwekera nahoraga ngona ngo. Ari naze nka Ndimbati. Ndimbati aragona? Aragona wagira ngo ni igikamyo kizamuka kwa mutwe. Niki cyagushimishije uyu munsi? Ni sawa cyane. Ndacisha amaso hariya. Hari indere nk'abantu naherukaga. Nabonye Zada nise dikoro. Zada! Undeze utasha? Ngo heruka kera urwaye depression. Narinzi ko wiyahuye. None warabyibushye ukanyagawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Uyu munsi nagize umugisha. Nabonye uburyohe. Buryohe wamubonye? Najyaga ndabona kuri televiziyo ngagira ngo ni scam. Wari uzi ko ari scam? None nicaye hariya hirya. Namenye chef gasa n'icyari cyo. Ikigo kigendera. Siwe yabyivugiye. Ntabwo ngututse murasi byubahiro. Ntabwo umututse? Yinzigishije ukuri. Ikindi cyakunejeje ni iki se? Mati nacishije amaso hariya. Siko nabonye Knowless. Wamubonye? Knowless yarari hera. Aruri he. Knowless we. Aruri he wakanyagawe.
nakubonyesha you are beautiful imwe wamukunze she's beautiful Imana ikunda abagabo gute Imana ikunda Karena ariko nitegereje ndeba umugabo wita Alex Muyoboke inde Alex Muyoboke we ndakoresha wari usanzwe umuzi ego ko utazi manager w'abahanzi wabuze inde reka ndabwira Nada sekonzo nditaye Nada atamukanga kutugenera murabona ngayitse ndasetse nditati sorere wanyu mudyange mudyenere turavukana twese turabana n'Imana ndasa nadi bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana angera mubwire ngo urasa n'Imana garanfere urasa n'Imana oh thank you so much urasa n'Imana taka kure ntabwo usa n'Imana wagendera ukagusebya Imana y'urutwe rungana nk'urungurizaho hata mfite urutwe runinira kinini igihaza we uransebeje hasi sari urakaye ukunsebye imbere y'abantu bangana gutya ihangane yorere mama yorere garansebe wari muvuga Alex Muyoboke Alex Muyoboke rero reka nkugarukeho nagize Imana ngusanga hano nkurwaye wari umurwaye nashaka kukubwira yuko ibintu ukora byo kumanijinga abahanzi ababyeyi bawe nabo babikoraze warabizi ni umurage gute se Alex Muyoboke yitiranwa n'indirimbo hari indirimbo yitwa Alex Muyoboke muzira irahari yitwa Muyoboke hari umuntu uyizira hano ni abakera ni abavuba ni abaryari ni abakera ese indirimbo bavuga ngo ngiyi inzira y'umukiro tuganira iba ry'abatisimu Muyoboke nyirigira Imana yawe ese kumbe iyo ndirimbo niyo bamwitiriye uzumva izina ry'umuntu uhita umenya igihe yavukiye ariko iyo ndirimbo yitwa Muyoboke nyirigira ariko yitwa Alex Muyoboke amashyi yaje kuri manager Muyoboke siko nkorakora ukicaza neza kunyirigita kugira ubikiritwa mu maguru akwikoze mu ntambaguru ugira wowe sorry basi ntago nongera uramenyera tubyihore ibyo ngibyo tuganire it's okay nagira ngo mbabwire ko Gorizo rero uyu munsi habaye coincidence ibintu byahuye yujuje ubu navuga ko ni sabukuru waryo ubwora sabukuru y'iki akuvuka ya amaze imyaka 6 abaye imported avuye from China to Rwanda ngo iki you are imported baguha amashyi akasinana umuntu azango ndi imported genda igicuruzwa cyangwa oya nese nagwa avuye muri China uvuye ko ntabwo nawe imported urandeka kononeze nk'umufuka w'amakara cyangwa se umufuka w'itandara adoda n'imyenda ya made in Rwanda Franco namubonye hera sarani imbere Franco udurandevye uyu garanse yarandevye abona ndi igihiga cy'imyenda ndoda n'imyenda ya made in Rwanda arandutse akanyaga taka kuri akirwawe nukanuke no gutera ubuse ntukarakare nari ngiye kukubaza rero ikibazo ibyo tubireke tubirenge ngiye kubaza mu myaka 6 maze ubana n'abantu abana b'abantu wababonye uti ikintu cyo kuvuga abana b'abantu ni iki abana b'abantu nyine sibo ntundutse nanone ntago ngututse yemwe nta kintu mwuzanira atangiye kuzana ivangura ngabana n'abantu genda umwana w'iki nawe uri umwana w'Imana ndamwana w'Imana sha aho ngaho gahambira abana b'abantu babonye gute abantu muri rusange babonye gute ikintu cya mbere nabonye ku bantu bakunda gusoma umva mukunda gusoma amashyi menshi ku bantu bakunda gusoma ayo abantu bari gutanga amashyi ngo bakunda gusoma niba musoma byeri ni ibintu byo kwishimira ni santiro zo ngo tunywe resi namwe ngo koma amashyi ngo mukunda gusoma ako gusoma ni ingenzi cyane ikintu cya mbere nkora no gusoma we nagasoma n'ibindi hari n'ikindi wasoma
ikiheze umuntu uzi nka yanatarazuyeho wasanga iminwa yacomekeranye bari gusomana ibintu mwabikorana wabikora nawe urimo njye ntabwo nabikora njyewe ibyo bintu byo gusoma yaba gusoma byeri yaba gusoma ibyo bavugaga by'iminwa ntabwo njya mbikora uri igitangaza usoma byinshi ukanakadya guteze ndabwira ikintu Garansera akunda gusoma ntiyabwire Garansera yari yagiye muri pisine igihe abandi barimo koga we asoma nyeri thank you so much reka tugarukiraho murakoze cyane nitwa Papa Gorizo uyu musore yitwa Gorizo thank you so much Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera